Hello everyone, my name is Super Kaloy. I am 18 and I live from Dumaguete City. Nice meeting you all. Hello everyone. My name is Super Kaloy. I'm 18 and I live from Dumaguete City. Nice meeting you all. Hello everyone, my name is Super Kaloy. I am 18 and I live from Dumaguete City. And you can like me on my Facebook page at facebook.com/superkaloyofficial. You can also follow me on Twitter at Super Kaloy. You can also follow me on Instagram at Super Kaloy Kohan. Of course, you can also see and watch my videos over at my YouTube channel. That's youtube.com/I'm Super Kaloy. And don't forget to subscribe for more videos. Nice meeting you all. Hello guys, ako po si Super Kaloy. I am 18 and I live from Dumaguete City. Of course, para sa ating student elections, iboto po ninyo ako. And nice meeting you all. My name is Super Kaloy. I am 18. Sorry po, na-late na naman po ako. And I live from Dumaguete City. Nice meeting you all. My name is Super Kaloy. Actually, kakahiwalay lang namin ng jowa ko. I am 18 and I live from Dumaguete City. Nice meeting you all. Ako si Super Kaloy, 18, taga Dumaguete City. Nice meeting you all. Ano yung sinabi ng isa? Ako pala si Super Kaloy. Ako po ay 18 and I live from Dumaguete. Nice meeting you all! Hello guys, my name is Super Kaloy and I am 18 and I live from Dumaguete City. Nice meeting you all. Ako po si Super Kaloy, 18 and I live from Dumaguete City. I like chocolates and my favorite colors are blue, red, yellow, and yung crush ko katabi ko ngayon at saka yung motto ko is, it's never too late to be late. Yun lang po. Nice meeting you all. Ako pala si Super Kaloy. I am 18 and I live from Dumaguete City. Nice meeting you all. Hello! Ako si Super Kaloy! 18 na po ako. At nakatrapa ako sa Dumaguete City. Nice meeting you all! Ayun, knock-knock! Who's there? Ako si Super Kaloy, 18. And I live from Dumaguete City. Love nyo naman yun, diba? Knock-knock! Wala akong joke eh. Nice meeting you all! Ayun, ako po si Super Kaloy. I am 18 years old and I live from Dumaguete City. Of course, selfie muna tayo, guys! Smile the video! Nice meeting you all! Ako po si Super Kaloy. 18 na po ako and I live from Dumaguete City. Nice meeting you all! Ako po si Super Kaloy. I am 18 years old and I live from Dumaguete City. Ako po ang isa sa mga pinakamayaman na tao sa aming lugar. At kung gusto mo, bibilhin ko na rin kayo. Nice meeting you all! Ako po si Super Kaloy. 18 na po ako. Kahit mukha akong 40 na. Nakatira po ako sa Dumaguete. Opo. Nice meeting you all. Ha? Ako po si Super Kaloy. 18 na po ako. Huwag niyo akong gagalitin, ha? Kasi high blood ako eh. Taga Dumaguete po ako. Nice meeting you all! Ako po si Super Kaloy. 18 na po ako. Taga Dumaguete po ako. Nice meeting you all. Ako pa si Super Kaloy. I am 18 years old. Taga Dumaguete po ako. Nice meeting you all. Ako po si Super Kaloy. I am 18. I live from Dumaguete City. Nice meeting you all. Ako po si Super Kaloy. I am 18 years old. Sino ba kayo? I live from Dumaguete. Nice meeting you all. Ako po si Super Kaloy. I am 18 years old. Bakit kuha nga ako ng tubig? Medyo malat-malat ako. Ngayon na. I live from Dumaguete. Come on! Tubig naman, guys! Nice meeting you all. Annyeonghaseyo! Ako po si Super Kaloy. I am 18 years old and I hope I live in Korea. I currently live in Dumaguete City. Nice meeting you all. 감사합니다. 사랑해. I am Super Kaloy. And I am 18 years old and I live from the city of gentle people, Dumaguete City. At naniniwala po ako sa
kasabihan na kung papunta ka pa lang at pabalik na ako, siya naman, tanga lang. Hindi siya kang kamove on eh. And thank you. Hi! Ako po si Super Kaloy and I am 18 na po. Nakatira po ako sa Dumaguete City. You know na guys, diba? Yung ganon. Nice meeting you all. Sige na, go na go. Hey guys, ako po si Super Kaloy. 18 na ako. Kahit hindi naman nagmumukhang 18, diba? And I live in Dumaguete City. Nice meeting you all. Friends na tayo, diba? Friends na, diba? Hello po, ako po si Super Kaloy. I am 18 years old. Hindi pa ako makabasag ng pinggan kasi napakabuti ko pong tao. And I live from Dumaguete City. Nice meeting you all. Ako pala si Super Kaloy. 18 na ako and I live in Dumaguete City. Nice meeting you all. Ako si Super Kaloy. 18 na ako. Huwag kayong papalag sa edad ko Taga Dumaguete ako eh. Nice meeting you all.